Pozdrav svima, radimo konstrukcije, tačnije u ovom zadatku ćemo konstruisati romb. Dakle, zadatak glasi: konstruiši romb ako su date dijagonale D1 13 cm i D2 8 cm. Prvo što radimo, nacrtat ćemo ove duži, dakle uzimamo lenjer, olovku i crtamo D1 i D2. Dakle, D1 je 13, a D2 je 8. Dakle, ovo će biti D1, ovo će biti D2. Zatim, crtamo malu skicu. Dakle, nacrtat ću ovdje jedan mali romb. Ono što znamo kod romba jeste da su sve njegove stranice jednake i znamo da se njegove dijagonale polove, što znači ukoliko je ovo D1, ovdje će biti D1 polovina, ovdje će biti također D1 polovina, ovdje D2 polovina i ovdje D2 polovina. I također znamo da se seku pod uglom od 90 stepeni. Pa koji je naš plan? Prvo ćemo nacrtati jednu dijagonalu, dakle jednu pravu i prenećemo dužinu dijagonale, neka bude D1. Onda ćemo naći simetralu te dijagonale, pošto se dijagonale seku po 90 stepeni, znači da se druga dijagonala u stvari nalazi na simetrali ove prve dijagonale. I onda ćemo preneti D2 polovina i naći ćemo još dva temena. Dakle, ovo će biti prvo teme, drugo teme koje ćemo naći, ovdje treće i ovdje četvrto. I kad nađemo sva četiri temena, samo ih spojimo i dobili smo romb. Dakle, to je neki plan. Ajmo da vidimo. Uzet ću lenjer. I pošto sam ovako na skici nacrtala, ja ću ovdje iskositi ovako da bi nacrtala dijagonalu. Dakle, crtat ću prvo jednu pravu, pa ću onda preneti tu dijagonalu. Neka bude ovako. Neka ovdje bude teme A. Dakle, znamo da dijagonala polazi iz temena. Pa neka ovdje bude teme A. Uzimamo šestar i merimo D1. Kad izmerimo dijagonalu, oštrica ide u teme A i ovako povučemo jedan luk tamo gde luk preseče pravu će biti naše teme C. Dakle, ovo je A, B, C, D. Dakle, mi smo našli teme A i našli smo teme C. Sljedeće što radimo, uzet ćemo šestar i tražit ćemo simetralu ove dijagonale, odnosno duži AC. Dakle, oštrice šestera u jednom temenu i malo više od polovine, gore dole, gore dole. Pa možemo da nacrtamo celu ovu pravu. Dakle, imamo ovdje 90 stepeni. Sljedeći korak, prenećemo ovdje iz tačke preseka dijagonala D2 polovinu i ovdje D2 polovinu, samo što ćemo morati prvo da nađemo simetralu ovdje te dijagonale, da bismo mogli da utvrdimo koliko je tačno D pola. Dakle, ovako i
će biti mali problem. Prilike to je. Prilike to tu. Dakle, ovdje bi bilo pola. Ne vidim gde mi je tačka preseka, ali s obzirom da je ovdje 8, to će biti 4, dakle dobro smo to uradili 4. Uzimamo šester i merimo polovinu dijagonale. Dakle, kad to izmerimo, oštrica ide u preseku dijagonala i na jednu stranu i na drugu stranu to isto. Ovdje će biti teme B, ovdje će biti teme D. I ono što nam je ostalo jeste samo da spojimo ova temena. Dakle, spojimo AB, spojimo AD, spojimo BC, spojimo DC i CD i dobili smo romb. Dakle, konstrukcija je uspešno završena. To je to. Pozdrav!